General Secretary Keseng United Democratic Party uba Titas Starwell Khan ulitho ba Keseng hi kan pha dak shithi show Menteri ke Sarkar Pedeng Jangkatrat Environment, Forest and Climate Change Bhupender Yadav na kebentaban penpa bagajing persya halor ke Office Memorandum kebala penmi na kebentaban ti ya uranium. Habakrani gelar patai kubor galai pautere unai luar arhajar arpusan uba Titas Starwell Khan ulong bahag kebede bag Office Memorandum kebala mi ka pratere unai luar arhajar arpusan. HKBD bagi ti iau uranium ka UDP ka persyaajor ka ka office memorandum. Bakani ka day namar bakani ka office memorandum ka wengi ka hok jeng pat ba ban pensngo ya ka jeng sngo jeng lang ba ka public hearing kam tam HKBD bad umar po kando uranium. Uba titas Starwell Khan uloong bu kunturu ka sarkar jela bakani ban penpa bagi jeng persya halor kania. Ban nalor kani ke district council ke doni ke bor ke baklan ban tekla kami kani ke jing temu da ke bakan nam ay ke NOC HKBD bagi jing ti ya uranium. MDC ke seorang ubalong ru unong elam kaliang persya haki HEDC uba titas Starwell Khan uloong bakano kano ke jingirap ke bawah ke sarkar klem debu kendon kani harap ke district council bakin nang klan. Uloong bom dan ai ban ong halo ke jing terwa ke sarkar ban siu tulap ya ke district council nre usngo bakano kano ke jingirap ke sarkar klem debu kendon kan pen klan ya ke district council. Uba titas Starwell Khan uloong ru ba kajing temu ban keren halor kajing bam dan kajing trailang hapdeng ki MDC ke liang sensyar bat liang persya kalong namar ke office trekam ke HEDC ke kenja namar bon ki MDC kim juan district council bat amdan brio bawan ka council. Uloong bu komen ba CEM batamai ula kular bandan kajing trailang namar kajing trailang kam dai ba liang persya kan muslia yakimat trekam jengki. Mereka don pat ki bentak ki badan kam bandan kajing trailang halor kimat ki bakta ya ka ribat kajat benriu. Office Memorandum kebami haka fratarik belai bakandai kebali ke senam ke pemerintah. Nah kalian ke parti ni lah ada mission dia keren bat nilai rai bat ai dah kejing tho. Syau Union Minister ubari pe ya ka Environment, Forest bat Climate Change jongka sarkar India. Tapi kini kejing tho masalah dengan kalian ke jonga ada pengkrek ya ke bang. Pak no saya kesini dan ni mentah kesini adalah bat ka nongrim ke bangi persya kemudian kalian ke parti ni persya mau kata kadi ke stand ke parti bangi persya ke office memorandum balingi persya kadawi ka lomba kani ke office memorandum kalau wengno ya kata ka hok ani ka right ka fundamental right jongki pai ba bakin pensengau ya gading sengau ke jongki lembaka publik ini. Kamtam habede bat umat pok khandau bat itip uranium. Uranium baru itip bude u mat pok khandau ubah lada pendon kam yu lada sei yu lada ti yu mde tang ba ka kta ya ka koi ka khia ndai ka penjat sendan ya ka mariam. Ka bomot kitu kijaka ki balong saudong jong ni kijaka ti uranium num long shu ban thung ban tap num long shu ban rap ban riang nong shu ban ri jing ri bat kham tam yangi ukhun ban ri tira ta kadau lengkwat kalong ba nakal yang ka parti kemud dalele lu em ngim pat kwa ni dang persya ya ka jingti jingtmu da sarkat leng banti uranium ha ni state ka jungi kumbang ong ba kani ka om kala pelino bat kala khangno ya ka talat ka kabu jungi ki pat ba bat penpau ya ka jing snow ka jungi kaya ke jing kata kaya ke environment ke bakta ya ke saudong ki saukun paro lembaga ni ke UM kemut kala khangla ya ke hok jompai ba tenata kadau nakalian kecungi ingin sa ada ke jing thok sia ke ministry ba ke deban persya ya ke di ba juga poro ingin kentu ya ke sarkar lembaga parti bangi don lang government ba ke deban persya ya ke di ka office memorandum nakaliang ka district council kadai ka wei ka slam ka ba klan bor ba ban khangla ya kani ki ha kanu ko kompi district council kadan kawi ka bor bakata kalong ba kanu ka jingtmu banti mar po khandau kadon ya kalenti bana kalian ka district council kadiban aya ka NOC lani ya kajingpet tengah semua ba ka district council kan penekam ya ka bor ka sokat ba kanumla
ban makin le kanu kelam kayo kajing pe support Ti kajing penmi yakni ka OM pat klam da don kata kajing ya tai apo parlimen ne hai ki PUI kumno ba ti yakni kar kumle juga sarkar Kung komple ta kamu kajing le bor kan kamu la kini no ya kata ka hok long try ke jong ada kalong kumni tingi hap man yang pai la